kanu ka kam babha ni ka kam yarap kam dei ka basuk andai kam donru ka jingkhang lat lada hidon kamon kani kala urlong ha ki pai nget ka balang snong nalki ha ka ba kila shim ka sen jam ka ba compare kata kalong ban shim ka jingit kle ban pendep ya ka be ka yumani balang snong kata lapudui ka ba ha kani ka parish jong ka maulas nai te aling ni ya phai ka khana jong kani ka yumani kindia ka balang Catholic snong nalki kedai ka wei naki balang snong ka bajule man ki por ya ki kam yarap bale bha ya ki bei pat ki balang snong ki badang khamduna bat kene klawan ja na jingdon ki pai dunget ki batrang bentre shirhem na ka benta ka balang bat ublei hari omtang ka jingdoi henrei ban phai khmat ru da ki kam le bha ha ka bor be kila hakini ka kinti ngila yo lat menyadon ringkat bat ki shibenta ban ai burom yo blei na ka benta ki kam shakri man ki por ki pai dunget ki julet ban no senyang da ki jan kinap ki marbam kapisa bat kiwe syaki katdo ka nitli ki parish hagi sinem baladap kindiat ka khana balingkot kani ka balang snong hagi sinem baladap tang laitli ki longyeng Catholic ki don hagani ki snong bat kayeng mani hagde ki por la thau tang do sit hendai kala sha pinjulor no haka bor jangkul air ke bajur naga jingpoi jing kong bahun ringkat bagi perlok house nam arja kat kendai uparish peace ufada Sebastian Karmoplang ulayo ban penpau haki ban penyo no ia ka yang menimba thamai bat lingba jungki layo ra ia kani ke khubor syaka komiti balang Catholic marki bat IT ban penya chakmat ya ka kam lingba ka social committee haringkat ke jingitrelang bat kala pudui church welfare committee bat uba Willy Bird Nongbri ban kemi ya ka komiti da ka jingi tri smart met bat mesim kini kinang ilam bashirham kala long ka jingkir khu ka bakrau ya ka snong bat ka parishi borok kawai ha ka sian jam ka bamenta kala shim da ka rai ban pinsna sandan da ka yeng mani ha ka snong lapudui ka bahap ha ka molosnai parish Ripoi district bat kani kesin jam kelawan ulong hadin ke jingle jingo jong ki kattu ke ni ya ke snong banno senyang de ki jan kinap henrei da poi hak te jaka layu i ke ba khamdon kam kolong bagi pai dunget ki don kam ya ke yang mane ke batmai khnam bikin suk ha ke bandwai bale niam le rukom da ke ying sat ying sunon ke balum lang haju ya ki pai dunget ngayang hangni kum general secretary jong ka Blok Malki Cathedral Parish ban penpau gaji songu ya baro ki para Kristen nak Blok Malki ki balaya no kulut mensim nak benta kan ni guys yang mane ke badan hapolai pudoi ke bamenta ka sengi ni lak khu ba ni lak peli kan ni ke yang mane te kumta ngapha kan ni ke jing songu sapi iwei para Kristen ki besong ki basa hapo ka Blok Malki jong ka Cathedral Parish ke boleh sibut ya kitu ke jing no senyang pi ya ke jing sebun jong pi tu boleh ungkur khu ya pi ya ke yang kesem jo pi ba pindan bor padeng ke jingkot ke jingkia nang ya kerjaan ya ke blok nak kawai kapur syakawai kapur datang ini khu boleh sibun ya kamdei ke sian jam ke bosuk henrei kitur syakmat ban bu thong ban pendep ya kene ke commission ke jungki wat happening ke jinglut ke babon kinong ilam ke balang ke blok malki kilala ban pendep haringkat ke jingno senyang ki pai dunget na ke blok ke bala antat ya ke jinglut ke bala poi syaka arpu saulak tingkai ai ni sngodei ban ai kublei ya kinong prat lenti khamtam i kong bahun nongrum bat ki paralok ki basang shrum shaneng klem song thaj na ka por syaka por wan wat dikilat lenti kumno ban yo jingrap na ki pai dunget bat ban penpoi pat syaki bedan kam te ngaru ngadat ka jing sungu bakau kumkan nong yalam jong ka Blok Malki abang iwan le ban yo jingo e kanika snong ka ba ilap si saya ka jing duna ka jongki watan kayu mani bakin let man kasi ble siya po imani kinumla ndrei kimdan watang kayu mani ru ndrei da ka jing sno tilang jongki paralok jong habaro ngilala banyo e kanika yu mani ka ba itana lang ni po ka sno la pudoy tenga karmen banang ni sa kamat
bangin nang treasure hem nak kamenta ka bri sa wan ka jong ublay bat kini kikam jemi ken nang ya betang na kapor sa kapor dak ni ke jing prut dak jongki haringat ke jing trelang bat parish priest Father Sebastian kelak pelong sendan ya ka komiti balang Catholic Malki ha ke jing lam uba laskan lingdo kumu chairman berba Anuk Harmalki kumu general secretary ban shim ya ka rai banya trelang haduk banadap kene ke kam ban kuntulang ya kipai dungai banyo nok senyang ha ke bor bakila kembalong mentah na ke jing nok senyang kipai dungai ompala ban kot ya ke jing nok jing sep ke badan kam ini dah kejeng penjahat besar jung parish priest Father Sebastian ringkat bat ke blok Malki lala ban pendap ya kejeng tei bat diok ban kurku sendono adap dah kejeng kemen bagi jung sungu ubukrau kerpange ya gani jung kurku jongblei tekumta ngana kaliang jungang parish priest jang St Paul's parish Malusnai adap lagi jung sungu ya ke blok Malki Katedral Parish agaba ada kijing subon jengki lala ban prisna igini giyeng mani kebi tenat bi pu ipieng bat bi songblei tekumta ya kaliang jungar angkat bat kipai jongblei nagani ka Parish ni ai keblei sungu ya kabalang Malki Katedral Parish kebala subon da kabano sinjang ban sina giyeng mani agaba kipai jongblei jengani ka snong leyo ban penun kameka agaban mani blei Bune tu belai untuk kudo ya kabalang Malki Katedral Parish Baro belai semua. haga singi gerku ya kani ke yemani ke belak enam haga jing isni jingblai ni ke Divine Mercy Church kirunget kilawan bani shimenta ada ke jingkemen bashirhem hankat ke jinga dalang pada bana lalu parish priest ka lainun ka parish ubala kerku ya ki saudong saukon ke yemani bat khapru yo ribbon shibenta ke dak keshin ba kipai dunget kilala wan pendan kam badwan pendap ru ya kaniam kodukom lingpa ke jingpen menta ya kemas bekhot haswa kani uba Anuk Harmalki bari secretary jang ke komiti balang Catholic Malki la yo ban play yo mat nongrim bala tho ba nam ya kinong lebha la penchit pensingan chuchu ha kani gesingi da ke jinga donlang Father Francis Kharwanlang assistant parish priest for the chairman Khongshei Kirinam sister kinangilam ke parish pastoral council Maulasnai Parish bat kipai dunget. Kejie cungkrai cungi Yesus Kristus kejie cungkrai pa nama kecil selak tu masih berput kiran ringkat bapi berang. Orang dunia yin orang Katolik. Kita yang kita kita mau saja mau di para berat pada antara parish priest dan lain ka akan Malki. Haga de por ke angot ke senran keletu ya ke bala je halenti se maus bad kumno keletu ya dusu haga jing ke dia ku Sungai belasah hot cerci kawai ku nabran. bukan ran langsung Hadian kemas bekhot ha keno sengi ufada banat lalu la kerku ya kipai ba lingba ke jingmani sacrament wat bandwai kerpang ya kinong le bha baro hadian ke jingkerku ke sacrament la yo ban le burom ya kinong le bha kentup ya kinong shakhat songpha klingdo kirinum sister bat kit khot ke parish pastoral council Tapi semua
nang ta la rakhil kemen ru da ka program tenrai bakentup ya gijing ruai gijing syat bala ai di gitrai snong bat kiwe ni ai gijing ro ya ka komiti balang Katolik Malki lingba ka social committee bat baro kinong prat lenti anong lebha ni kit bok ru ya ki bakinang syat nang klan kinang beteng ya ki commission mobha khanang ban permentoi ya ki wei ki badan kamlam ya gijing rap bat nang roi gijinget bat ban priang ru ya ka khbor gijinget teplam bat lingba kani ka khbor ni sheme kalat ban pentip lada dang don ki bakwa banjarap kin sumha ban pentip syakinang ilam ka balang Katolik Malki